pravoslavlja u Evropi. On kaže, tamo gde počinje pravoslavlje, ovo je citat, tamo gde počinje pravoslavlje, tu prestaje Evropa. I evo vidimo da, recimo, vaseljenski patrijarh Vartolomej je u poslednje vreme vrlo često ukazivao na opasnost ove izreke, koja je postala maltene jedno pravilo u ophođenju evropskih, odnosno zapadnoevropskih političara spram pravoslavnih naroda. Jedan od austrijskih ministara je nekoliko puta izgovarao kao svoju ovu rečenicu Samuela Huntingtona. Tamo gde je pravoslavlje, do Drine, tu više nije Evropa. To naravno da nije tačno, to je jedna stara zabluda. Dakle, to je zabluda iza koje stoje... Oprosti, ako se dobro sećam, mislim da je rekao i gde su granice sa muslimanskim svetom i da tu isto prestaje Evropa. Jeste, oni su naravno i muslimane ne doživljavaju nečim što je poželjno. Sad postoji jedan drugi nivo problema. Sad, otkud toliki broj muslimana u zapadnoevropskim zemljama? Otkud toliko prisustvo muslimana u Francuskoj? Recimo 4 miliona muslimana živi u Francuskoj. 3,5 miliona je u Nemačkoj. Oko milion muslimana je u Italiji. I nekoliko stotina hiljada u nekim drugim zemljama. To je zaista veliki broj. To je jedan korpus separatom u državotvornom, odnosno geopolitičkom tkivu tih nacija, odnosno tih država. Jedna velika opasnost. Postoji jedna veoma značajna studija koju trebamo da imamo bar u vidu ili da je obavezno apsolviramo. To je knjiga Aleksandra Delvala, jednog od najvećih geopolitičkih mislilaca savremene Francuske. Bogu hvala, ona je prevedena takođe na srpski jezik, može da se vrlo lako nađe. Naslov je Sjedinjene Američke Države i islamizam, alijansa protiv Evrope. Dakle, ta sprega islamskog fundamentalizma i američkog hegemonizma kao pseudoimperializma je veoma delotvorna i veoma opasna. Amerika će uvek koketirati sa islamskim fundamentalizmom kada je u pitanju slabljenja Evrope. Zato će ona insistirati na ljudskim pravima kada se radi o evroremetilačkim faktorima kao što su muslimani, kao što su ove razne manjine koje su u stvari remetilačke u zdravom društvu, recimo homoseksualci, narkomani, pedofili i sve ono što je zaista bolesno. Ne može nikad niko da nas ubedi, da nas uveri da su ljudska prava, da je problem ljudskih prava da je problem homoseksualaca. A evo, nažalost, mi smo svedoci da čak i kod nas se i tekako, maltene iz dana u dan, govori o jednom zaista nemilom događaju, internom obračunu dvojice homoseksualaca, Dejana Nebrigića i još jednog njegovog Pančevca koji ga je zadavio gajtanom. Vi znate za taj slučaj. Čuo se. Dejan Nebrigić je bio gej aktivista, odnosno predsednik udruženja homoseksualaca Arkadija. I u jednim novinama, dnevnim novinama, mislim da se danas zove, su neprestano objavljivali tekstove kako je to skandal, kako maltene danas treba bombardovati zbog toga što je došlo do ubistva jednog gej aktiviste. Njega niko nije ubio ga je njegov ljubimac sa kojim se družio 2 godine. A pritom niko ne govori da je Dejan Nebrigić bio narkodiler, da je dilovao drogu. Pritom niko ne govori da je Dejan Nebrigić 16 godina tukao svoju majku. To je besomučno, od 14. godina, on ima 30 godina kada je ubijen. Dakle, ne može se zloupotrebljavati nešto što je nakazno, nešto što spada u domen protiv prirodnog bluda, kao pravne kategorije, koja ima svoje krivične posledice, da se to nameće kao problem ljudskih prava, a da se pritom gubi iz vida da postoji mnogo problema koje treba rešiti ovde i sada. Problemi konkretnih ljudi koji nisu polno perverzni ili koji nisu oboleli, koji nisu zloupotrebili pre svega svoje živote i naravno živote ostalih ljudi. Eto, to je primer jedne poluge koju Amerika vrlo vešto koristi kada treba da raslabi identitete zapadnoevropskih zemalja. Britanska armija je nedavno dobila upozorenje, odnosno dobila je odluku Evropskog suda za ljudska prava, odnosno prava manjina, da mora da vrati nekoliko oficira homoseksualaca koje su isterali iz britanske armije. Ministarstvo odbrane je dobilo direktivu i prosledilo je britanskoj armiji. Iako 99% britanskih oficira ne želi da imaju homoseksualce u svojim redovima. To je opasnost koja na prvi pogled može da izgleda trivialna, marginalna, efemerna, ali ko je mogao da zamisli do pre nekoliko godina da će se toliko pažnje pridavati homoseksualcima, da će se toliko pažnje pridavati raznim polno perverznim manjinama koje trebaju da se predstave kao normalne. Nikada ne možemo da se složimo da brakovi istopolnih imaju isto pravnu važnost kao brakovi heteroseksualaca. Iako na sve to dodamo pojavu velikog broja sekti na ovom prostoru, koliko ta devijanta na ponašanje i sektašenje uništavaju duhovnost srpskog naroda?
Naravno, to je veoma značajna konstatacija i jedan veoma veliki problem kada je u pitanju broj sekti na našem podneblju. Na našem podneblju po svoj prilici ima preko 200 i nešto raznih organizacija koje možemo da podvedemo pod kategoriju verskih sekti. Da li se radi o kultovima, denominacijama ili ovde sada to nije primarno. To su pre svega one grupe koje u ime svojih verskih sloboda ugrožavaju živote, odnosno ugrožavaju identitete drugih ljudi. Jer šta je nego krivična kategorija, odnosno bezbednostna kategorija kada jedan čovek u Negotinskoj krajini pre nekoliko godina zabranjuje da njegov sin na operacionom stolu primi infuziju posle jedne benigne operacije i taj mladi izgubi život. Zato što njegova sekta, to je sekta Jehovinih svedoka, odnosno Jehovista, zabranjuje upotrebu, odnosno primanje tuđe krvi po svom nakaznom lažnom hrišćanskom učenju. Šta je drugo nego problem ugrožavanja identiteta i života drugih ljudi, primer onog ubistva, one dve nesrećne devojčice koje su imale nepunih 19 godina, pre nekoliko godina kada su ubile baku, jedna od njih, Marija Nataša, sa 133 uboda nožem skakavcem. Pre toga su pokušavale da izvedu ritualno ubistvo praveći one vudu lutkice, naravno one nisu bile u prilici da tako nešto urade, pa su onda morale da izvedu klasično ubistvo. Šta je drugo nego ugrožavanje identiteta i ugrožavanje bezbednosti, skrnavljanje groblja u Smederevskoj Palanci pre nekoliko godina. Šta je drugo nego skrnavljanje groblja u Staroj Pazovi, to groblje protestanata, Slovaka. Dakle, ne radi se samo o ugrožavanju pravoslavnog identiteta ovde i sada, nego se ugrožavaju identiteti onih tradicionalnih konfesija, onih kulturotvornih konfesija. I moramo da pravimo jasnu razliku između jehovista, pentekostalaca, mormona, adventista ili subotara i onih tradicionalnih takozvanih protestanata, koji opet imaju jednu kulturotvornu komponentu. Kako mogu sajentolozi, na primjer, ili ovi jehovisti, da imaju ista prava ovde i sada u ime verskih sloboda? To nije moguće. Mislim, moguće je u jednom nakaznom sistemu vrednosti. I zato sve zemlje koje su se suočile na zapadu sa problemom verskih sekti u punoti jedne stravične opasnosti, imamo, na primjer, Nemačku, koja je jedva uspela da prepozna i da isključi iz svojih državnih struktura pripadnike sajentološke takozvane crkve, odnosno sajentološke sekte. Jedna od najopasnijih, najtotalitarnijih, najdestruktivnijih verskih sekti. Pa šta je drugo nego ugrožavanje bezbednosti, primer one japanske sekte Aum Shinrikyo. Marta 1995. godine su izvršili klasičnu terorističku akciju. Bacili su otrovni gas sarin. A oni su postojali kao politička organizacija u Japanu. Oni su se kandidovali na izborima u Japanu, nisu dobili izbore i onda su primenili teroristički akt. Bacili su otrov. 20 i nešto mrtvih ljudi i oko 6.000, oko 5.500 ili oko 6.000 trajnih invalida. Šta je drugo nego zloupotreba političkih sloboda i verskih sloboda i ljudskih prava, postojanje političkih organizacija transnacionalne orijentacije ovde i sada. U Republici Srbiji Partija prirodnog zakona, u Republici Crnoj Gori Stranka prirodnog zakona. Mi svi vrlo dobro znamo da su se oni kandidovali 1997. godine na saveznim izborima. I da su pritom u svojim propagandnim materijalima, u svojim časopisima, ja nažalost nemam pri ruci taj broj koji je izašao 12. septembra 1997. godine, koji je štampan u enormnom tiražu, nekoliko stotina hiljada primeraka, kako ne i većem, i koji je besplatno deljen, odnosno ubacivan u sandučiće, bar u Beogradu, očuvanim i još nekim drugim mestima, gde su zloupotrebili imena i fotografije raznih ljudi, političara, javnih ličnosti iz kulture. Među njima i doktora Dragoslava Avramovića. Oni su njega predložili da bude mandatar njihove vlade, a da pritom doktor Dragoslav Avramović nije ni znao da su njega stavili na spisak tih poželjnih ličnosti koje trebaju da budu sutra članovi srpske vlade. Čak su i profesora Vladitu Jerotića, profesora Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve, predložili da bude ministar vera. Kada je profesor Jerotić to čuo, samo što se nije on nesvestio, da su ga sektaši stavili na svoju listu onih budućih ministara. Tu je i fotografija Vuka Obradovića, Željka Simića, Vesne Krmpotić, Milorada Pavića, mnogih ljudi. Većina njih zaista nisu članovi transcendentalne meditacije. Dakle, oni ne prezaju ni od čega. Ta jedna stravična zloupotreba identiteta, ličnosti, je ono što je svojstveno sektama. I zbog toga su sekte opasnost. Nisu one opasnost zato što mi pravoslavni osjećamo jednu ugroženost od sekti kao od neke konkurencije ovde i sada. Nisu oni nikakva konkurencija u tom smislu. Ne može biti konkurencija otrovna hrana zdravoj i pravoj hrani. Ne može biti konkurencija kolerična voda izvorskoj vodi. Ne može biti konkurencija čist vazduh, planinski vazduh, gasnoj komori. To nisu opšte komparativni pojmovi.
ali oni su opasnost. Jer oni u ime verskih prava i ljudskih sloboda zloupotrebljavaju tuđe živote. Kada bismo opet nabrajali primere, nažalost, stravične primere, skrnavljanje crkve u Zaječaru, saborne crkve, onda upad jedne žene, devojke koja je u Knjaževcu pre nekoliko godina istupala u crkvu i mnoge druge akcije iza kojih stoje satanisti kao najveći zloupotrebitelji vere. Jer oni zloupotrebljavaju veru u kontekstu zloverja. Jer se vera može zloupotrebiti